Omu rukiiko rubiire hari Industry Hub ya Ankole orwebembirwe n'eitiniba ry'orukukura emirimo ya State House kishangirwe ngu Industry Hubs ezi zijwiremu abaana b'abagiiga kandi ngu eki nikitaana n'enshonga ezareetiire nibazitandikaho okuhwera abantu okwega eby'emikono baketandikiraho entaasya. Omuntu kwera okutarabana rebokuwa oku chairman gazituri agamba tekirango ky'abantu abahansi ekyo tureetere ba CDO into this equation because bamanya abantu abakitwa arakoze as a resolution tutunje n'isenzo nizija kwongera kugira ekisatuyamba so we generate those lists and we put them in place. Then lastly n'abanishaba our guest n'abanishaba ngu ha eyombekoshe abebembezi hoona nibasiima entebe y'ekanisa egi kandi baine amasiko ngu neija kuhwera okurwanisa ibura ry'emirimo omu ihanga. Bantu mwe abaana bano bagenda kamugira projects kamugira contracts z'okwombeka kamugira obuguudo bw'omu byalo kamombeka bwatwitira trip z'okw'omu mashomero kamombekayo obusiimesiime okuva contract gyendi wagira kaza twinaho abaana basikiringi baine desk y'abaaha nyabulabo harimu abashomero bombeka mubahereze babe nibo bakuyombekeza ekisiime kyabwe wenroferwa RDC let us own this program. Abwacha abana bali bakyona batugire sente. Our daughters and sons, they are working alone without any support from any office. CDF, Senior Presidential Advisor on Special Duties, INA El drone viene con bastante red drone. Luego te copio como loco para que se zona Luego que nada que escribir con algo nada que escribir como lo que Gashakwa Sheikh Abdulatif.